Teka imuri bisi. Kato ciaragira ciana. Ete komakania. Ne arire. Tikeleria nyambe nkwire. Twokauga. Ni nyo nkwaria. Nani mukubwa? No munene guku. No munene ndi. Na uga tere. Amba ni mumbe matu. Tego sakulugalugia irinda. Kana uga tere. Kaimuri. Ciana ciawe ni muice iri guku na ni menge cukuru. Ne o mani muice. Ni mwana na migundani. Leo ni menda tere. Tugwatanie wiro kirwa ne gutethaniria. Leo olebere twire. Alibere twire na ninge na alibe kamwe na ni kamwe. Ni mwe na binya. Aromegumenu mate Nairobi. Leo ngina mukami nto ne gutwika turebere ciana cierere. Leo nona musibio niwe kiri atia. Kamwe alibere to no. Ine bunkorigwa kwa tuciagira cera gusagukira. Mukami waku alibere to ne ndake yakwa. Ena thomithirie. No kirakira nakuga ata onegwe. Mukami tena cera tutwa. Mukale mone kule bangiri na niwe ende bangiri ngiri bebute. Ano kale vegana mumenye kana uga atere ambokira ni mereithie nyorogira ncungu na uga atere ni mendwa muntu aukire tocio ucokie cukuru nani tutonge tugane niyo ntia ana ni ntia uru rabukarutha niyo ntia nambia cia guta kana mutumira kana mutumite kibaro ngoko ciana tambia ye ni muntu arumengo kuna mburi endi otecio iri wa muntu akendia hai muntu kwenda cia ciana cia kaimuri niyo yo ciana cio twendie mutikaribe tutireba ni nkuringira itho akananu ya ithio muringira thimuni warite gumya ari kwari uri zendi nyo ne gote kwa wema ate ya ukaribira ukare no sala kira na kangi muko kauna kwa mukabira ikauna kwa mukabira kwa nasakuga na kangi kala kwegire no kugirira mutu mekara wale boke akinywa ndo tukituka we nako no kukura ogwo kwirwa ni uma kama kubenania ogwo na kwa no kugaga ciano giceragiria ciagira nane ane mama kwa mutete ane kwa tuborea kama mama anana de kubambia kwa sautia we nako abutegeterereni waleu kananu aracire konjete muthiori ni leo mugucoka kwithira waku aracire akiruthaga atia waku aracire na leo ageza gutentu kwega kinya kwirondere na mbia urebithanagia niki uramubithaga niki na leo mama iwe lepekaga yakao sawa ne baba na nwa ne mwetere yusiringa mwote na kaka lepekaga yakao ya kama ulipita mai muno kotwe eu gatiki i turetero tuna tuina mipango ni agia kaka kenenda different ni agia kana wakati no makaneke eu kamborie ni na to airakana kana musiti bote kugetwana nuntu ni agire rukuri mo nuntu abonte bota kugetwana tatigankoria mama ana mama kandi tigangarie economy tigane murie ngino mama ni murie atire kenda gutwika nganjengo gokombeka kaimuri kenda ambeta economy ni economy imezenga muno kenda gutathoma kana nganjengire tabu economy ni gati ngankire na muno tugutemo tutina mwana mwale rigwa ne ore zengia nyukwe agwetwa economy kankuria kenda kaimuri uthio gcia ni randatu kugia utikaria na mone ncengirwe takanya ure ncengirwe mata na mo ntu kankuria bila sana kwethe kalo mikana na tu mama takarira muntu mata mena ciare nindingathimo monthe tera ugyo gwetwa mathie mtoto economy wale mata na mono makaribira mata na gwetereria economy matena ciare alafu gwetwa economy otekama matena ciare gugutinda komaka yani kaimuria ne gwonga miti kwira matagati gwetwa economy kwa economy ngwagani ende tigankwere tigani nigitomango kane mwereni no mukaribira mutora monsambithagia bonko muyira matuma kolo angatoma tebo ya maita mangina mukam kane mwereni kuma munthi kende tukuko na utumbura bolo waugire ngucereria murume gumuka ngatamucerie kolorongo ni mucereria macio ai nawe kala mukingote niyo ni mucereria aya kalwala nawe kalwala yimucuthire kumucuthira angante gwire muntu mukala wala murume ni mulwaru anani aise na kekana na yobi mukali chuka kalwala ai ne kosa kuthikiria mumukuga
ai nawe gutebo ngweciria kametura mwigire nteto kugia nteto Puno abubura kusa kubunga bomesi ule mutumeni nyukwe asa kubunga wale bila tokirwa kule ontonesiria ni mugani tombe tuigwe bwa asa kunga ngai ngikatwe tika nani nawe na biteto obusi we sibo ntole ni unienu we sibo unaweza bweria bure kabisa sibo na mutwa kwa neshima nako sibo menye bo batikwethurwa gitungatagira babangi ni bo batikwethurwa gitungatagira muci waku na we number 1 muci kwa no ambathire tiache mwana ciria ciana gacha gutugaira tumuthomithiriria kote gwange chengwa kwa ntono ni nguchengwa le na ngwetwa economy wantethia na kikana guchakoria chibo Mzee Weberu TV sibo akuruga marua karibu sana. You are doing a great job, guys. I'm kai. Nateta hadi nikasweat. Nilikuwa nasikia sasa simpigane. Piganeni. Wakitaka kuona vita waingie mtandao watakuta vita pale. Thank you so much guys for visiting Meru TV. Na kagita ngaka kama mbakuduru angikwira atiri mnafanya kazi poa. Ndipo kumtoira mwega muno. By the way mbumite midero. Gitumba kuigwa luge karioko. I think so mkirudi msalimie Njuke. Turamkeria muno. Lakini msisalimie. Kuti sentugenda nawe kumupatira na mucie tukathie. Kimona tukathie. Ai tu tupata tugesa tuteba ngetini yawe. Getini yawe. Ne muriaga. Kamo kale moni manyuko ai mwana tutikwaria bau muno pauga tutigane nabo tutiragia para kinya bau tutiragia muno tani otumambaga ritho cia mucie te somo. Now thank you so much guys mnafanya kazi poa sana. Thank you so much. Umegeuka ninyi tulikuwa na nyenye ama na watu wengine. Mnafanya kazi poa sana jamani. Nanda Kinga Jire Lewika Green. Atule challenge lapo kumba kudira bogetukira as actors. Government ina support ama iwa support. Ina support two artists ama iwa support. Number 1. Ni gote support twarona kuma kirin government. Gote support twanona. Yeah. Tiona toka veteraini. Kati gusaka kwena tumabebe ite ingi na kuria marungamira sekta ya hathaki na sport na ende tio totana kunika ndege gati gwiciria ingi no tutentensebeni bakubere toka tukathie bara na uge kapo kathi na uge tukathie na uge ndebe ne ekaria inaachia wigu unaweza niachia wigu ali no tikutigeno na guririte milioni cire kuma America ne kananu ino ntitiga tikonengere no nango nengeri gira gitamba mama lota cucu gikire nkaga gikigutitoro ukantigira mbi mwana tetige kitikana berwe ni we karuto kingote gutula kote kwa na marinda mao sana ikigiri ya kanitha akaruta kuma ngoma. Thank you so much guys. Lewika Grey turikiria atiri twire atiri ni kutunkiumba kwithura tukigwata Lewika Grey. Lewi Wangre mukenda kuona kungwata na mungwate TikTok. Lewi Wangre KE. Lewi Wangre. Sijui mbona watu wananitanga Lewi Kangre mpaka kinachoka brothers lakini ni Lewi Wangre. Grace my mother. Nickname ya my mom. Okay. Lewi Wangre KE. Facebook na wanifollow ni Lewi Wangre KE pia YouTube. Vipindi zetu refu kubwa ziko pale YouTube pia ni Lewi Wangre KE na wasubscribe. Okay. Na pia WhatsApp. Naweza wapatia namba yangu? Tupatie namba by the way. Ndio tunangojea. So my WhatsApp number is 07 125 96051. Okay. 07 125 96051. Kabisa. Niuga tuambirie the other side no buje kwa bara kuri twakinya Meru TV salimia 1 2 3 kethia batatu ake. Alafu uko na platform. Okay, bakethia. Haya baria maya memene ngo makethia monde ngukethia etho akwari baria musinjon Kenyu au ngukethia mbana ndimbongo na ngukethia enjoy sisiambaka no kethia makagia ciana ciaku na ciana ciakwa iria cionthe ure wambe umene chuka amesalimiwa na Kaimuri. Okay, this side tumia mic aya nani ningukethia antomaka gani mara monde mamene ninkumukethia muno ngakethia my sister aenda kathuri ari Nairobi pamwe na murato wake na ngakethia muthuri wakwa ndi mugure
Nkamukethia muno ba ari. Nkamwira matinde wega. Na ni thank you muno ura wonthe ocakanya tuthikiriria. Arathimo muno. Thank you very much. Tukirikina na mother-in-law Dorine. Na 30 seconds. Era mother-in-law tu. Auko nje ambia mother-in-law ni jambo tu moja. Mother-in-law ni mukureterwa. Ciari ino mukureterwa na ukwenu. Tafadhali tigani kumeukaia. Takamari antu ageni muno ni ciana cienu anacio. Ririkana wina mwarigu na wina nthaka. Nthaka ekuretere mwarigu. Ere kuretere mwari wene na waku athie. Trita monthe the same. Tutigeni kumathukangagia. Amen. Ekethia bairi batatu mami. Okay. Niyo kanyambirie na my kings tu. Kwina Alice na Stacy, my mother, Eileen Paule, Kagani Village, na kuria ndomithagia Salama boarding. Ana mwimwinthe alimo, nkomukethia na nkinya maumangi mambise na my fans. Nkomukethia mwinthe barikiweni. Right now uko Salama. Salama iko wapi? Salama iko tu Chuka. Karibu na Kambandi, chini ya Kambandi. Okay. Ukienda hiyo njia, hata njia ya Ikuu ukiingia nayo, unaingia hapo tunakuwa na day and boarding. Kwa hivyo tunachukua watoto asubuhi na tunaendea kila mahali, tuko na 2 buses. Okay. Na tunawaendea wanafunzi, lakini wale kuna boarders. Kuna wale wanalala na wanatoka mbali mbali. Okay. Oh, welcome. Okay, thank you mami. Kwa dola. Utengaile? Inoli. Nisha kumbana. Sino tisia ino mukete kwikira mbimbi era wangani. Sio kananu. Kethia bairi batatu baba. Number 1 ni nyambe nsogere Meru TV ndo kutubakanya. Thank you. Kutokonsinda kumateo ndo kawaida ndo ukathichuka ni content creators ingi mainabo lakini umunthe itwe tuli guku ngauga ana impress Suzy barikiwe sana njia kutupatia platform. Thank you. It's okay natumite na ngethi mingi. Facebook nimetuma na salamu mingi sana leo mtise ngarutia kuna ndikie kuna mutikambure. Kwa hivyo nitawasalimia kwa ujumla. Wale wote walikuwa wamenituma niwasalimie, nimewasalimia tafadhali. Wasalimia pia sisi. Nimewasalimia. Then nisisahau my mom and my dad. Ni 2 in 1. Ndio my mom na ndio my dad at the same time. Wow, kwa hivyo ni mwele thank you muno. Ameni support sana kwa hii content creation. Anaitwa Aida Kadhure Ngai akiwa pale Nairobi. Asalimike sana. Na pia nasalimia niko na moms wengi, nisalimia pia my mom Anet. Asalimike na Masima Kena ni mama yangu pia. Okay. Na to my fans nawapenda sana, wametupia support kubwa sana, nawapenda sana. Now my fans Mungu awabariki sana. Yes. Okay. Thank you very much Lewi Kagri and the team. Akiwa pia hapo Dorine mother-in-law. Sitaki kucheza na wewe sana. Thank you very much for visiting Meru TV na tunawaalika tena na tena na tena. Sila Tome. Pia sisi tuna appreciate juu kuwaita kutoka Chuka all the way from Chuka hadi hapa is not a joke by the way. Yeah, na kujitolea mnakuja tu mnasema wacha tu tuende tusikize za Suzy anataka aje na sisi. Thank you very much and wish you the best in your acting journey and congratulations. Thank you so much. Okay, thank you very much mutegeirwa Meru TV kagita kejete nikumba kuthirwangishokera na dancers barita 25 floor dancers kumachogoria. Yani leo Mungu tu amenibariki na watu wa Tharaka Nithi County. Oye, watu wa nyumbani karibuni sana. In the meantime, ningushokera. Nani magrami tundo tunangoja donjo maber kwa mdomo ni kuber na doba Johnny Mwaki ukipenda email napendwa na mapen na wote Johnny 10 nikikusalimia unani